لناوا کولان شامه و لپارزگه هندن گیم اوتومبیل نو دینه دیتن چما جبرکو جسال 2011 و رژیم اسد هاویر دکرنا اوتومبیلان یعنی آنینا اوتومبیلان جدر ورا گرت برا وستاند بو لینها حکومتا نو دست به هاویر دکرنا اوتومبیل نو کریه هم نونه هم جی ارزانن بازرگانه که جلودا برا دبیجه اوتومبیلا کو بری به $50,000 امریکی ده هات فروتن نه به در دورا 10,000 تی پیدا کرن افکار ما دلخواز محمد ج شامه اف راپورت آماده کرد بازار اوتومبیلای لدیمشق جورین جودا مدل نو به بهایکی ارزان تندیتن جبر سزاین سر سوریای و شر نافخو جه سال 2011 هنو هاوردکرنا اوتومبیلان بو سوریای هاتبو راوستاندن تنه او اوتومبیل کوین یدبن سال 2010 ده دهاتن دیتن جمیل حسان یتمن 52 سال روزانه تیوی بازاری دخوازه اوتومبیل خویا موديل 2002 بقهري با اوتومبيلك نوتر خلص الدولة صارت مسؤولة ونحن كمان ما عم نسخن نشتري لانه كمان السبب انه هم جی قیمیش ناکن اوتومبیلان بکرن جبر کو ام نزانن وی حکومت اوتومبیل بناف بکیانا من سیاره خویا کوین به در دور $13,000 کریبو نها به $10,000 دفروشم 10,000 جیله زیده دکم حتی قاربن اوتومبیل گنو بکرم لا كلامه مو واقعي پشتی روخانه رژیم اسد رید ناورا پارێزگەها ئیدلب و پارێزگە هندیە سووریای هاتەڤەکردن ئەو ئۆتۆمبیلên گۆژە ئۆڕۆپایê بڕیا تورکیayê دەرباسی wê پارێزگەهê dibûn niha keftine di nava hemû bazarên Sûriyayê de û ev yeke behayê ئۆتۆمبیlan bi rêjeya 6% kêm kiriye û xwest li ser kirînê jî zêdetir kiriye. بس بمنطقتنا بالسوق تبعنا لهريما ما يكيان دو اوتوموبيل ندهاتن فروتن اوتوموبيل ما كيفن بون نها اوتوموبيل نو هاتنا بيدا كرن وكرينجي هي و22 والحمد لله في اقبال على الشراء الاسعار مقبوله نوعا ما نرخ حتى آستكي گنجاوه اوتومبیلن به $50,000 نها به $10,000 تین فروتن اف تشتكي گلكي باشه هذا شيء ممتاز جدا يعني جبر روشا سوریای گلک اوتومبیل به تایبەتی یەن پارێزگەها ئیدلب و حەسەکە و دێرە زۆر و ڕەقە li dev حکوومەتا berê nedihatin tomarkirin. Wezîrê Veguhestina Sûriyayê dibêje ku êdî hawelatî dikarin bi rengekî fermî van otomobîlan tomar bikin. كل مالك سيارة مسجل السيارة باسمه أكيد هر کسی که خودی اتومبیل و او بنابی وی به تکز امی اتومبیلا وی بناب بکن امی تنه پره تابلویا نو و کارتا بلگه ور بگرن وبطاقة جديدة لتثبت ملكيته بالمستقبل إن شاء الله. دوماهیک بریارên Wezareta Veguhestina Sûriyayê derbarê hawerdekirina otomobîlan bo Sûriyayê ew e ku nabe temenê otomobîlê ji 15 salan zêdetir bibe. Ev yeke jî renga karîgeriyê li ser bazarê bike û bihayê otomobîlan zêdetir arzan bike.